Zahvaljujem Isus, dragi gledatelji. Pozdrav iz Trbovolja, sjedimo mali park ispred pošte, Trbovolje, Slovenija, ovam je kružni tok. Vidite tamo putokaz, onaj piše, željeznička postaja, pa zidani most, pa litija. Tamo skroz na kraju priđe se most preko Save, željeznička postaja, izlazi se iz Trbovolja i raskriže, lijevo je prema zidanom mostu, putokaz desno prema Litiji i Ljubljani. I ovo me podsjetilo na jednu grupu na Facebooku, dodaje fotografije Slavonskog Broda, i neko je tamo imao u posjedu neki nalog još davno, gdje je to sapečatan iz Kraljevine Jugoslavije, nekakav nalog, preminula osoba ženska, pa je osoba iz Slovenije, iz Litije, i ima nalog da se osoba preveze iz Slavonskog Broda, tijelo osobe u Litiju, u Sloveniju. I ta žena iz Slovenije, Slovenka bila je, ona Kraljevina Jugoslavija, neka službenica, birokracija vjerovatno nekakva, i pošto onda je Slovenija, Hrvatska i Srbija bile su u toj Kraljevini Jugoslaviji, vjerovatno dobila službu raspored u Slavonskom Brodu, i žena je preminula i onda je bio taj nalog da se preveze u Slavonski, odnosno u Litiju, u Slavonskog Broda. Eto, zanimljivo. Ova zanimljivost je tako. Pozdrav.